Nasyama soman, pajumpa husahita bani acara pamalasuhur bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paima ibogay hita hatan ni Tuhan, martonggo mahita, mangindo pambobayon ni tondoy napasing. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa nami. Ham do natalup si pujion nami Tuhan ibagas goluh nami. Bani na sihol manjalohon hatamu hanami. Paruhuri hama hanami Tuhan. Ase marhitihon niin. Gabi persimada hanami bani hata haguluhan in. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Nasyama soman. Renungan bata sadaron ibuat humbani buku Renungan Wasiat Kekal. Namar judul Manopul Tanduk. Maronjolan maay bani hatani Tuhan. Natar surat bani Hesekiel bindu 33 ayat sada das kubani ayat onom. Janah nats nagabi pusat permenunganta aima humbani ayat 5 nama katahon iboge do sorane tarompet ay hape sengra iya palumbaon. Marsapata hubani ma darohne. Tapi halani ipalumba perjaga aido jadi maluah ma pasahni. Kita ganupan na hinargan ni Tuhan Jesus. Sangkakala ay alat musik tiup. Humbani tanduk ni lombu tunggal. Somaldo ipahata on laho padaskon pengumuman atape peringatan. Bani perperangan ni halak Israel. Marguna betul do sangkakala on. Laho mambere tanda. Si panopul sangka kalaon pe ianggap do tugas na penting. Idilo na batado si Hesekiel gabi si jagay Israel. Jana iya mahoma na marhorja manopul sangka kalaay. Si panjaga somalni jongjong do banisada menara jaga. Atap pe tembok ni huta. Anggo por ini roh musuh. Nitor ipahata si panjaga aido sangkakala. Nagabi tanda ase waspada prajurit-prajurit pakon pangyan ni hutaay. Horjani Hesekiel ay mapadaskon singat-singat hubani bangsa Israel. Ase marhamu bahon ni uhur humbani dosa. Usi hubani sangkakala ma singat-singat ay. Anggo iboge bangsa aido janah marjaga-jaga si dia. Totu maluah ma si dia humbani ancaman. Janah maluah matongon. Sebalik ni. Anggo lang iboge si dia. Gabi jalo on ni si dia maakibat ni. Legan anggo lang ipadas peringatan ay. Totu Hesekiel ma nasalah ijay. Anggo isuruh Tuhan hita paingatkon halak na makorjahon dosa ase mulak iya bani dalan na sitong sada horja na cingis tumang doay. Tongon, rado adong uhur sungkan, mabiar atap pemaila. Tapi perlu do takas pangarusyonta. Bahasa na pinadas taay marpakorhon hubani na diar jana suruhan na humbani Tuhan do. Marhitihon ni ay gabi boy hita paluahkon hasumanta sunay age dirita sendiri. Amen. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa nami. Ipadas hatamu itong-tongah nami ase tongtong hanami marjaga-jaga. Janah tinggil pinggol nami bani singat-singat na humbamu. Ase ulang kanami madabuh bani kuasa ni dosa. Terima kasih mabamu Tuhan bani hatamu na jengesin. Amen. Nasyama soman sunay marenungan bata sa derion. Ulang lupa hita like subscribe janah bagihon hita mahubani hasamanta. Ay marhite na sunay
Domadihut hita manukoli horja pagabaran Injil pakon YKB. Tuhan ta Yesus Kristus ma na mamasu-masu hita haganuban. Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.